Da je u pravoslavlju nešto loše, prvi bi ga se odrekao jer ne bi se igrao sa svojim spasenjem. Ovo je tvoj treći komentar i želim prvo da te blagoslovim u Isusu Hristu zato što u duhu osjetim da si ti iskren i da zaista nemaš kvarnu namjeru. Vidi ovako, ja nemam šta da pravoslavlje shvatam dobro ili loše. Ja imam Božju riječ, ja poznajem Božju riječ. Ono što uči pravoslavlje vrlo često je kontra Božje, znači u direktnoj suprotnosti sa Božjom riječi. Ja ću pre izabrati da verujem Bogu nego čoveku, razumeš? Znači, ta tradicija je jako loša i vodi ljude u pakao, direkt. Kaže, ne pravi sebi slike, to kaže u Božjim zapovestima. Šta ljudi rade? Prave slike i ikone i ne klanja im se i ne služi im. Ljudi ljube ikone, klanjaju se do patosa, drže ikone onako u centru kuće, pa kandila, pa se slave, ali mi se molimo Bogu preko svetaca. Ko ti je to rekao? Gdje to piše u Bibliji? Bog traži da mu se moliš samo kroz Isusa Hrista, znači u imenu Isusa Hrista. Kaže, ja sam ljubomorni Bog, svoje slave ne dam nikom. Ljudi u pravoslavlju su masovno naučeni da daju slavu svemu drugome. Čoveče, ja o Isusu Hristu pravoslavnim crkvama ne čujem. Čast retkim izuzecima. Postoje sveštenici koji zaista pripadaju Bogu, ali oni su onako sklonjeni, kao što postoje ljudi znači koji idu u pravoslavnu crkvu koji zaista pripadaju Bogu. Što se tiče odnosa prema svetiteljima, svecima i ok je da ti imaš nekog za primjer, ok je da ti poštuješ nekog ko je služio Bogu i tu se završava sva priča. Ne da ga uzdižeš, ne da mu daješ slavu. Znači ja nemam ništa protiv ljudi koji su služili Bogu, ali imam protiv toga da se oni uzdižu na isti nivo kao sa Bogom ili čak iznad Boga. Još jedna bitna stvar. Soton je jako mudar. Ljudi u vrhu pravoslavlja kao i u katoličanstvu, kao i u protestantima i u bilo kojoj religijskoj organizaciji, Jehovini svjedoci, mormoni, oni su ti svi masonima i mislim to je svima nama jasno. Nek tebe Bog blagoslovi. Budi ti u Božjoj reči i ne želim da te osuđujem, niti mislim da sam iznad tebe, ne mislim da sam bolja. Želim da ti se Bog otkrije u punini. Moli se Bogu da preispitaš svoje puteve kao što ja to treba da radim svakodnevno i eto, šta da ti kažem, opet nek te Bog blagoslovi.